Rigani twamenyanye muri bibiri na makumyabiri na rimwe. Njye n'uyu musore wo mu Kinigi abanyamakuru batusha kuvuga ni bake muri iki gihugu. Iyo tuvuga ku banyamakuru b'imikino bakomeje kwigarurira imitima y'abakunzi b'itangazamakuru mu Rwanda, amazina yabo yahinduye uburyo abantu bareberamo umupira n'indi mikino ntashobora kuvuga muri rusange. Rugaju Rigani ni umwe mu bari imbere. Amavu n'amavuko ye n'urugendo rwe kwinjira mu itangazamakuru byatangiye kuva kera. Ubundi Rigani yavukiye mu Rwanda, akura ari umusore ufite urukundo rudasanzwe ku mikino, cyane cyane ku mupira w'amaguru. Uyu mwuga rero yanawinjiyemo afatiye ku nzozi ze zo kuzaba umwe mu ijwi ry'abafana no gusobanura uburyo imikino igenda ku rwego rwo hejuru. Ubuzima bwe rero ntibwatangiye buhita bumushyira ku maradiyo akomeye cyangwa televiziyo nk'uko benshi batangira. Yatangiye nk'abandi benshi akora ibikorwa bito kugeza igihe byamuhaye amahirwe yo kwinjira muri RBA, Rwanda Broadcasting Agency, n'ikigo cy'igihugu cy'itangazamakuru nyine. Ubu rero Rugaju Rigani azwi nk'umunyamakuru w'imikino kuri radiyo na televiziyo by'u Rwanda RBA. Azwi kandi nk'umusesenguzi analyst w'imikino uzwi cyane mu kugaragaza imvugo isobanutse, inoze kandi ifite ubushobozi. Azwi kandi nk'umusangizo w'amakuru, akaba anatanga uburyo bwo gusobanura neza imikino mu buryo bushimishije, buhuza abafana no kuri kwibibera mu kibuga. Ntibigarukira kuri RBA gusa, kuko yewe afite n'umuyoboro wa YouTube witwa Rugaju Rigani TV, ahakora ibiganiro byigenga ku bijyanye n'imikino, asangiza abafana amakuru n'isesengura bitaboneka buri munsi mu binyamakuru bisanzwe. Imbuga nkoranyambaga rero n'uburyo yegera urubyiruko. Rigani ni umwe mu banyamakuru bakoresha cyane imbuga nkoranyambaga. Ku rubuga rwa X, indi yahoze yitwa Twitter, akunda kugaragaza ibitekerezo byihariye ku mikino y'u Rwanda ndetse yo n'iy'isi muri rusange. Kuri Instagram yerekana ibikorwa bye bya buri munsi n'ubuzima bwe nk'umunyamakuru n'umusesenguzi n'umutoza w'imikino. Kuri YouTube nashyira neza ibiganiro byagutse bikurura abafana benshi. Binyuze muri izi mbuga zose akoresha rero, yegira cyane urubyiruko n'abafana b'imikino bafite inyota y'amakuru atandukanye. Uruhare rwe mu guteza imbere itangazamakuru ry'imikino mu Rwanda, nakubwira ko afasha mu kugaragaza impano nshya z'abakinnyi b'Abanyarwanda. Asobanura imikino ku rwego rw'inararibonye, agahoza uburyo mpuzamahanga, uburyo bwo mu gihugu. Afasha mu guha agaciro amarushanwa y'imikino yo mu Rwanda, nk'amarushanwa ya shampiyona y'amagare, shampiyona y'umupira w'amaguru mu buryo bugezweho n'ibindi. Ubu rero nakubwira ko Rugaju Rigani akunze no kugaragara cyane nk'umuntu wicisha bugufi, ufite icyerekezo kandi uharanira gushyira imbere umwuga we. Abafana be bavuga ko afite ijwi ryumvikana neza, ubusesenguzi n'ubushobozi mu gusesengura imikino ndetse n'uburyo bwo gusobanura neza mu buryo bworohereza abafana kumva. Nk'uko bigaragara mu rugendo rwe, Rugaju Rigani ntashaka kuguma gusa ku rwego kuba umunyamakuru mu gihugu cye, ahubwo afite icyerekezo cyo kuba umwe mu basesenguzi b'imikino mpuzamahanga ndetse no gufasha itangazamakuru ry'u Rwanda kugera ku rwego rwo guhangana n'andi makuru yo ku isi yose. Rugaju Rigani ni urugero rw'umusore wakuriye mu nzozi ze akazibyaza umusaruro abinyujije mu buhanga, umurava n'urukundo rudasanzwe mu mikino. Ubu ni umwe mu majwi mashya kandi akomeye mu itangazamakuru ry'imikino mu Rwanda, akaba anakomeje kwagura impano yo kugeza ku rwego mpuzamahanga. Ndabizi nawe twumva ushobora kuba waramukunze cyangwa ukaba umukunda.